Kanigade ka Akashvani Shillong ka khubor ban pule Dow Richmond Kharlukhi. Kimat bekongsan jang ka khubor mentaka step. Ka Sarkar India kalapha ya ki kenhuan shikiri baper ban pensngoi kanong rem banile persya ya ki kamle ano. Menteri Rangba ke Jalan Meghalaya ulalit jurep ya ke jaka ban shnai ke Living Root Bridge Experience Center Hawa Lengkhat. Vice Chancellor ke Sekolah USTM ula syajit kum Presiden ke Indian Social Science Academy. Badu Chief Secretary ke Jala Assam ula lum jingyalang ban kemi igijing ban krea na kebenta ke jing shlei Ka kubor ke babnia. Ka Sarkar India kalapha ya nyu teliki kenhon syakiri baper ban pensngowe kanongrem ke India persya ya ki kamle ano bala kersya na ke Pakistan hadian jang ke Operation Sindur. Kini ki kenhon kini kendo ikiri bakongsan belong parlok kenthop ikiri belong dekot ha ka UN Security Council. Hagini ki kenhuan ki dan ki MP na ki sengsan perthai baper ki reu pau khamat ha ka kamsan perthai bat ki he sarkar. Kini ki kenhuan kin keren syapang kilat ban syamda ke India banele persya ki kamle no ki babon rukom. Kinra aru ka khubor bateng ke India banom ailat watang khandiat ru ya ki kamle no ha ka perthai. Ya kini ki nyau teliki kenhuan on yalam da Ravi Shankar Prasad bat Baijayant Panda jong seng BJP, u Shashi Tharoor jong seng Congress, u Sanjay Kumar Jha jong JDU, Kani Mozi Karuna Nidhi jong DMK, Supriya Sule jong NCP bat Shrikanta Eknath Shinde jong Shiv Sena. Hagawai patkaliang MP nak seng Kongres Shashi Tharoor ulapan pau kejeng sungo ke Sarkar India bakla khot yu banedan benta hagini ki kenhon. Ulaong boon dan bet habadan kam na ke benta kajing baha jongkari. Menteri Rangba ke Jalan Meghalaya Conrad Kongkal Sangmah nin kesngi ulalit jurep ya ke jaka ban shnai ke Living Root Bridge Experience Center Hawa Lengkhat. Kabaha bapo ke Pen Ursula Civil Subdivision haga District East Khasi Hills. On shnai kene ke center haga jinglut bahnyo pho klur tengka. Haga ban kentup ru ke jing shnai ya ke Waken Residential Music Retreat. On le ya kene rengkat ke jing trelang bat kibor peniat shnong. Kum shibenta jong ke project on penroy ya ke shnong mau kernot rang theliang bat menriang. Ukonrat kongkal sangma ulong bala jet ekene ke jaka namar ke jing buon ki jing king jeri. Ulong bakani ka Waken Residential Music Retreat pat kanyalam yakinong jung okai perthai syakalarti beruspa jong kane kathan. Ya Vice Chancellor ke Sekolah University of Science and Technology Meghalaya USTM Professor GD Sharma lajit kumu Presiden ke Indian Social Science Academy na kebenta kesenam arhajar arpusan arpuh nriau bat arhajar arpuh nriau arpuh nyau. Kani kalong kejing sengu sarong ya kathan chite lam mingi. Ka Indian Social Science Academy kalong bakani kedai kapor ka bakongsan ha kaba ka wat bedia ha kaliang ka social science kalong kebadan kambha na kebentaki kampen roy baklam penjat iki jing dan jing em jong kamariang. Professor GD Sharma ulong bonya trailang bat kiriu syampang ban penklancho show eka wat benia ban lap thamai ki iki bat ban no senyang syakalawai ka bakambha. Arnut ki breo kila syakam haga district North Garo Hills henen kesngi halur ke jingken no baki kersyan ya ke Pakistan bat kentho penrem ya ke India. Kini ki arnut ki dai ke belatip kerteng kum usil gering di Sangma bana chore bolbok badu asbat bimarak bana chambildam leitho ki pulet. Lakeno balami haga rensan social media baki ki arnut kila perta bat penpriang ya ke kubor haga ketian Garo ba ki persya ke India bat ki kersyan ya ke jing thombor ka Pakistan bat ka jing toket halor kane kadang ya chaprang. Ya ka tiranga yatra la penlong nin kesngi hatura ban kenmau da ke jing snow buram ya ke jing shlur bat ke jing len lade ki sipai ke India bat ki bor pahara. Ya kene le penlong do MDC Natura Bernard and Marak balai shimbenta de ki babon ngot ki beriau na ke district West Garo Hills. Kino shimbenta klayat lengbai ki surok katura bat kila kawe kila ma ke India kum kadak ka jing kenmau buram bat ka jing sngungu ya kinong yada jongkari. Kane ko kubor kawan chapi na ka Akashvani Shillong. Na ka Akashvani Shillong ina beteng biang ya ka kubor.
Da ka jingwan poi kloi ka ayom slap ha Asam u Chief Secretary ke jela u Ravi Kota nin kesngi ula peniat ya ke jingelang ban kemi ya kilat jingpen krea ha keleng ke jela. Kihe ni kitnat beper kle keren halor kumno ban le onda wanden shop uslap. La penlong ya ke jingekren ban ki Deputy Commissioner leng ba ke video conference ban pensyong dor ya kilat jingpen krea hagi distrik beper. Ulaban halor ke jingdan kam menetre rengkat kitnat baro bat ke Assam State Disaster Management Authority ha ke por baslei Ka National Disaster Response Force kalau buk lupa ya khatsau tu ligi kenhuan ha ke leng ke jela Assam. Ya hendrius pak lai pekundai ngut ki breu ke State Disaster Response Force labo ha kisan prat ligi jaka banyo ai jing arab kabakam keloi. Kum shibenta jong ke jing rakhe ke jing dap shispa arpsan snem ke skol Pine Mount. Kani ke skol rengkat ke jing trailang bat ke Pine Mount Alumni Association ke lepenlong ya ke jing mare marathon Sun Point Sun ke henin ke sngi. Ki kena skol ki kime ki kpa bat ki kena barem jong ne ke skol ki badan kumbah nyu spangut baro kele shimbenta. La kawe lama ban plia ke ne ke jing mare da ka Deputy Commissioner ke District East Khasi Hills ikong RM Kurba. Hadin kan iapat lasa miki certificate bat kita kema syabaro kinong yishim benta. Ka Jantia National Council Western Zone nin kesngi keladawa nak sarkar Meghalaya ban pendep no kham kloi ya ke jingshna ke surok ba 40 kilometer na raliang sha sa sneang ha ke district West Jantia Hills ya ke bala pentrei hapo ka PMGSY ke benta ke balai. Kani ke senggelong bahaduk menta lala banchna tang hakumba kilometer. Menteri Rang Bado Kariu Narendra Modi ulai kublai ya unang ilakai javelin throw ke India Uniraj Chopra balakawang palat eka kendai 4 meter haga Doha Diamond League arhajar arpusan. Menteri Rang Bado ulong bakani kedai kejing ai tilut kejing le renti bat kejing trishtom Uniraj Chopra. Ulong baka India ka snow sarong ya kani kejing job. Uniraj Chopra ulala ban kawang kendai point arlai meter bad udeng nong India ubanengkong ea ban poi syakane kathong. Wadla ulawan baar hadian jong Julian Weber negeri Germany ubala kawang kendai point not 100 meter. Hendrai Uniraj Chopra ulatau record ha ke perthai dan ke batam hi ke jingkawang babhatam jong ha ke senam arhajar arpuar ke bapoi prap kendai point kendai saw meter. Hadian ke jing thombor ki le no ha Pahalgam men ha ke arpu artarik uyayong. Ki pulit ke Asam hadian bakili jing tip na kisipai kila kemno ya nyungut ki breu bat kila penpulam ya ke jing pendankam ya ki simkat ki bathok bala pendankam ban le ki kam sniu leng ba kerensan internet bat ki kam ki balong persya ya kari. Kini ki simkat ki bala pendankam ha Asam bat ki wei ki jaka jong kari le keno bagi ajing tip syaka Pakistan. Nalor kini ki nyungut ki bala syakem ya khat sangut ki weipat lapen long ya ke jing tokit. Ha ka jingi kendo bagi nang patai kubor ha Guwahati hinen kesngi u Director General ki pulit ka Asam u Harmeet Singh ulong ba ha ka bayadai bakane ka sarkar Asam kala sedang ya ke Operation Ghost Sim. Menteri Rangba ka jela Arunachal Pradesh Pema Khandu hinen kesngi ula penram jor ya ke jing persyang ke China ban ai kerteng thamai ya ki jaka ha Arunachal Pradesh bar ulong bakane kamdai ke aka ka bathamai. Ulong bakatenat kambari kala penram ya kane. Hagani katayo ke India kala kentat ya ke jing persyang ke China bar ulong baka Arunachal Pradesh kala julong kalong bat kan yailong ka benta jong ke India. Bat katto ke kubor kalakot akan nika step ke balawan Shafi na ke Akashwani Shillong. Ha ke por prabajing ini so baga Delhi Station na ke benta ke kubor ha ke kten Hindi, ke banbod ke kubor ha ke kten Pareng ha ke por prakat san minute. Ngipen ken mau pikinong ngap bah ke por fresh teng na ke nika station pin yo ya ke North East News. Ke por menta kal agenda partat prabaje.